Muonanire to mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji akiama ba DCP Rwang'irwa Meru batongeretwe ni mithikale nturi baugite kiama giki gikarungika aruirite kiritwanya tunthe twa utongeria kauntine cha Meru na Tharaka Nithi. Mugambi Imanyara uria we kagitene gaka ethirite akiringithanwa na kiama kia Mbas noritie Ameru kugwata mbaru kiama kia DCP gukioneka taka ambiritie kugarura ngari ya siasa. Baugite moroto jwao ni gutigira Rais Ruto akumaruka kiri utongeria. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. Mudhuri narua batirimene obisine cheka maka DCP endene kaunti Meru mubatongeretwe mbangania munene wakiama giki no mithikari nturi na kiama giki DCP ibarikitio tumiria ade bakethroa bakirungika atiasa kirite bionde ndene kaunti Meru na kaunti Tharaka Nithi. The position we are taking as the DCP party na turi Tharaka Nithi na Meru, DCP party ikarungamia candidate bonde baite bionde ndene ya counties yetu. So kada kuri muntu kuthwania ati party yetu itirungamia MCA kana itirungamia senator kana itirungamia governor woman rep ite bionde bia bionde bikethira bikiringirwa kura. Take it to the bank that DCP will present its candidates for all the elective positions in Tharaka Nithi and in Meru County. Kemusemna juju Mugambi Imanyara oroba mwe bagwetwa gitiki otongeria nonekana kreten kopia DCP agwanande bagatonya maturene kutambia nkume kiama giki. Tukathiuruka the two counties twin very soon. Tuge popularizaga kiama giki gitwa DCP. Tukathiuruka tuchemene na wananchi na no kiama giki gya kusikiza ground. Itukwenda usikiza ground kana itukwenda uthikiria maoni ya wananchi kenda bomba gutwira ora bakwenda kwathwa no tongeria bura bakwenda bweja 2027 na tukasopotana twinde twitayari anytime tugaite the ground. Twategere inyage kithomo getu tutikumenya mbere kana nyuma. Twategere nyanto bara twathurire beta parliament otwe waraia na ndi tutije kithe they are present kana they are absent. We have members of parliament but they are all quiet. Ntukwikira tujete ko witness na ibuije imbatsi cha shukuru cha kweneka antu irundune beta korumwa ngirijere kenda bamba ko koringaringera thikari mpe lakini bachoka ndeje bakijitherwa anthe antu amwe bakena mana magoro no nto barabara na chichi athukire. In any case mto irundune neje ndeje eja turetere maendeleo jara gutukuchiria kuma kethirikari MPs betu na abwe Jeni bwatabuga kithabu inyeretwe ugani bu inyeretwe bweja ndeje twitaniria ngoge mithikari nturi akiyo mortho joka gitagaka nigutigira ati baukarithia mutongirio mugongo mbi. President akiwa hatu tutia agenda na tutikuwa ni atatuite kuthithia kana kwethira akana na etite ngwetike nuyi waku cugoi na miunde mingiro nyakuite ndiye so iwoka mwana ukwenda wita twana nonto akenya bakwania tariki 10 mweri wa 8 twakinya na rakurene twarikia kuthiria agenda yo kwania nonto tie kithomo kitibu orio shashi uchiondhe iteku work nonto rio security is a problem nonto iwe problem mpara nira shoke nonto iwe problem. So our priority number 1 ni uwe. So once uwe ukwana then problem cha Kenya 50% ikwa sorted na Kenya bakethira bairende kubanga manto yo yange amana bubu augabara bakubinga thirikari kagita gatekuraja baketha bagitumiria ora baketha bakigwata njara kuchwagitika mutongerio mugongo. We are going to give this country one presidential candidate to run against William Ruto. That's the commitment I want to make because I sit in the committee up there na antu batuikira haraka tutikwenda candidate wetu beta gwikirwo itilie na araura birikira mbeta kinya katwite pole pole. Muthuri Muriuki, Waru TV, Mutujo Kangangi.